таъмини амнияти озуқаворӣ яке аз ҳадафҳои ҳукумати ҷумҳурӣ ба шумор рафта дар ин самт корҳои зиёд ба сомон расонда мешавад. Кишоварзони вилоят на танҳо дар кишти асосӣ, балки дар кишти такрорӣ шоли кишт менамоянд. Дар вилояти Суғд асосан дар 7 шаҳру ноҳия навъҳои гуногуни ин зироатро парвариш менамоянд. طبق معلومات‌های دسترس از شهر نویاها زیادت 6000 گکتار کشتی شالی گذرانده شده و ادامه دارد. روزهای نزدیک در زمین‌های خالی شده آن جایی که با آب فلزی تامین می‌شود تنها در کارخانه کشاورزی گذراندن زیاده 600 گکتار کشتی تکراری شالی پیش بینی گردد. امید است که سری وقت همین شالی‌ها کشتی شالی گذرانده میشه و حاصلناکی همچون کشتی اساسی که حاصلناکی بلند میگیریم گرفته میشود. خارجی‌ها علاقه تجربی بوی دارند، علاقه کوچه‌های تیار کردگی ما پرورده میگوییم. در همین زمینه‌ای که خالی میشد با اصولی کوچه‌چینی پروردشنانی همین خصوصا در شهر نویاهای با جان غفورov نوی سپیتمین جابورتلو شهر کنیمودان همین اصولهای پیشقدم در عمل جاری کرده شده است. чун мавсими кишту парвариши ин зироат фаро расидааст, деҳқонон баробари тахту ҳамвор ва тайёр кардани замин ба пал кашидану аз алафҳои бегона тоза кардани қитъаҳо машғул мебошанд. дар ин раванд техника мададрасони деҳқон аст. мушоҳидаҳо собит намуд, ки барои хушсифат истеҳсол кардан баробари иҷрои корҳои дастӣ аз техника низ ба таври лозимӣ истифода менамоянд. зеро саривақт ба анҷом расонидани давраи кишт ба тез нашу-намо кардани зироат ва пухта расидани он заминаи воқеӣ мегузорад. аз ин рӯ ҳарчи тезтар ба анҷом расонидани давраи кишт ба манфиати кор дониста мешавад. чанд қадар ки ба вақтар корид, чанд қадар ки меъёрҳои нуриҳои минералия риоя кунед, чанд қадар ки тезтар аз алафҳои бегона барвақтар тоза кунед, агар мо метавонем ҳосили баланда рӯёнем. ва дуюмаш ин ки вобаста ба шароити маҳал ҳозир мо ва ҳам кишти барвақте ҳаст, ҳам кишти мобайне ҳаст. мана солҳои охир дар ноҳияҳои ҷаборрасулов, спитамен, бобоҷон ғафуров, конибодом кишти такрории шоли ба роҳ монда шудааст ки ҳосилнокии ин намуди киштҳо низ ба кишти асосӣ баробар шуда истодааст. дар вилоят тибқи маълумоти дастрас гардида дар шаҳру ноҳияҳои шоликорӣ ҳам дар кишти асосӣ ва такрорӣ ҳамасола дар майдони 10 000 гектар шоли кишт карда мешавад. айни замон дар майдони зиёда аз 6 000 гектар кишти ин зироат гузаронда он ҳанӯз идома дорад. гуфта шуд, ки баъди ғуничини ҳосили ғалладонагиҳо ва дигар зироати асосӣ дар майдони 600 гектар хоҷигидорон кишти такрорӣ шолиро мегузаронанд. таври олимони соҳа таъкид менамоянд, барои беҳтар кардани боздеҳии замин саривақт таъмин намудан бо нуриҳои минералӣ ва органикӣ барои зиёд шудани ҳосил кӯмаки ҳамаҷониба мерасонад. ҳангоми бо об таъмин будани зироати шолӣ, нашъунамои он аз гармию сардии ҳаво хеле кам вобастагӣ дорад. хоки майдони шолӣ нисбатан кам ба эрозия дучор мешавад. шолӣ назар ба дигар навъҳои зироат аз касалӣ ва ҳашарот камтар зарар мебинад ва дар ин самт хароҷоти зиёдатиро талаб намекунад. سطح زمین را هموار کردن لازم است که برای پرورش شالی آب باید یخیله پهن شود. برای این حاضر تکنولوژی حاضر زمان یعنی که معاصر هموار کنی لازری میگویند. این در جهان تکنولوژی پیشرفته به حساب می رود، برای که هم باعث صرفه آبیاری میگردد تا 5-6 هزار متر کوب. غیر از آن با تخمی یخیله سبزیده میبراید، نوری های وارد گردیده یخیله تاثیر میکند و غیر از آن تا 15-20 سانتی از یک هکتار زمین با کشت ایلاوگی پیدا می شود که این همش برای بلند برداشتن حاصلناکی شالی مساعدت می نماید. тухмии шолӣ дар вилоят ба таври хоса ба роҳ монда шуда, деҳқонони пуртаҷриба барои хуб нигоҳ доштан, захираи он ва солиёни зиёд хушсифат будани шолӣ аҳамияти ҳаматарафа медиҳанд. зеро омили фаровонҳосилӣ аз тухмии хушсифат вобастагии калон дорад. дар вилояти Суғд асосан дар 7 шаҳру ноҳия навъҳои гуногуни ин зироатро парвариш менамоянд. тавре иттилоъ дода шуд, дар қаламрави вилоят навъҳои дезирии маҳаллии шаҳри Исфара ва Панҷакен бисёр маъмул аст. дар ноҳияҳои Бобоҷон Ғафуров, Спитамен, Ҷаборрасулов, Зафаробод ва шаҳри Конибодом бештар навъҳои биринҷи кенҷа мерӯёнанд. در هم آن خواجگویی که دهقانی که خواجگوی خرد و کلان انفرادی کلکتیو جمعیت سهامی همه ساله همه خودشان اهمی تخمی های انتخاب کرده خود تخمی علاتفه رو برای کش آماده کرده میکنند و حاصل حاصلناکم در این زمینه زیاد شده است. تنها اگر گویمگر در شهر پنجکن در ستانسی که چخیل که گفت همین شال پروری امروز نوهای سراز، پنجرود،
дигар навъҳои шолӣ дар таҷрибаи истеҳсолӣ қарор дорад. агар ин таҷрибашон нақш шавад, агар минбаъд низ ҳамин навъҳои шолӣ дар шаҳрҳои Исфара, Конибо, Домноҳоӣ, Ҷаборасулу, Зафоробод, Спитамена, Бовҷонғафуров ҳамин навъҳо корида мешавад. обу ҳавои фасли баҳорӣ имсола шароит фароҳам овард, то ки деҳқонон сари вақт ба кишти шолӣ машғул шаванд. Кишоварзони вилоят азм доранд бо истеҳсоли маҳсулоти баландсифат на танҳо бозори дохилиро бо маҳсулоти ниёзи аввалии рӯзгор таъмин, балки содиротро ба роҳ монанд. Кишту парвариши зироати шолӣ дар вилоят бештар гардида, деҳқонон аз ҳисоби баландбардоштани ҳосилнокӣ нишондиҳандаи истеҳсолиро зиёд менамоянд.